ja mino apno fosma. So makandra nanga businessman nanga trawang ukan denki taki fa ukan joinu serefi mit makandra fu charsan waka. So anfasi ukan mek moro, ukan producer moro, so meki ukan pot moro san guadoro na ini doro se kondre. Fu luken tapa fasi disi moro bung lek golen money. Unu lek sernang abiwa historia tak une mekso fursani lek den kondre di lontuwi en asan disi a problema disi kom moro biji tani fu koufet ede. Bun fursani don atap den baka nunu de efu lukutaki nyam presi nanga desot sandati desko ulukutaki sandi abifdu nanga tourist smadek mop of doro sei kong tekel tek den turu. So lanti musorgu taki ay kraka den sort sandisi di chisi klap na indetendi donau baka. Boiti Afonso di Gralanti abi jisma di las wuroko tanif koufet ede da oktu u abi sawekari wan ka enu fonsu dat na wan fonsu di kraka wuroko presi di abi yepi fanoudu. Oktu Gralanti de wuroko na wan fonsu di mu kraka pran goromang. Pe sorgu tak sandi we meki komoro furu. Efi luku da ala sei u guanga baka. Efi luku taki no one press no def denki di notice club boy kan de desma di da go busi nanga den de wande dichi go to. Maar dat na moro furu den biji doro sei kondre. Maar fi luk bo ook tu deng tekel tek deng. Tanif koufet ede. So ala sot presi tekel teki na inna ten di dono baka tanif koufet ede. En de mek moeite voor de eda watra. En tanga no yeshitaki ai go an fasi. So ala den soort problema disi gralantim kraka den. So wamus bijing mopo fu a rutu fu ka lok tubaka. So wan pisi fu a kraka disi, wan pis fa moni disi moto fu sernan serefi, ma wan trapisi im luku fu fena doro sei. Maar yu samusu potsan bunta papira fu manchisi den fonsu dis lusu. Efi luku taki a strukturu fu sandi we meki fu meka draait up moro sani lek boksit na go to lek fabe de before dan uno abi uroko presi business ja naser na wan fanudu ma ook tu doro sei wa bif golukutak so kan fen dape o meka pasiji den fu den kong ko yepunu. So a aksi disi me wan pot so sa ikan do moro bung na inwi kondre fu di wi ekonomia fasi. Ikan go len money en leni naf de wan takrusani ma amoro bung if you grata pasi ji business fu doro sei fu kona inwi kondre kompot money. Da we luku Europa we luku Amerikang da we teiden tak yere disi nasa we meki ma disi nasang kan du na insranang. Ja mina no fosma so if unuf doro sei moksi nanga den dif wija dan ukan sorgu taki we mitanga makandra e we chari a produksi ka fesi. So fasi ukan cha moro san gopot na doro sei kondre. So fuluke atapa fasi dati alate moro bung le golen money not noti. Fu make business fu doro sei kompot money ja ye sorgu taki ye ika make moro sani fu sen gua doro sei kondre. Smasa man fen woroko, ma ook tu wan pisi sabi eta baka na in yu kondre, nanga sang businessman ja kango doro atap de srefi. Da so an fasi, akango taki wecha moro san go pota doro se kondre. Alla safe ser nang okaside, smas sabi de okasidisi en de poti ome langak banata papira. So pur ala den sandis ka doro baka ala den plan dis pur ka doro baka daw lukutak sang fu exemple ayar di sukan bijedu emi abamo nif dueng no so mem go suku patna na doro si fu yep mi dueng milesi taki gralanti taki na nga American businessman ma ano de kring sort American businessman so abung fu si taki a business inser nang de jukeng fa kali bibaka disbung ji wi egi business ma oktu nanga business partner fu doro sei asabuntu. So abunta klante du desan disi ma yeshita ka hergoron tapun ununde abi ekonomia problema ma oktu ja inser nang asorik bataki ulagip chinso efego abra meksani gi wi egi borgu nanga oktu meksani fu sensan go adoro sei.
So ala desandi sabi fluku fini tak sa du if usabi tak adeso. So jaranti weji we egi business ja nanga so jaranti ukanji business di wan mopa dorosi konja. Seinde mek wan business fu dorosi bo konja komport money if wan trapresi cross bay fui akan doen moro bunkopu. Dat mek alasan di we du samu sorgu taki afas fa we meksani afas fa we chasan kompoti tak am komoro bung en am drai atap moro sani mek moro sani sorgu taki woroko koina kondre beka fe luku sam sanunu de dang yeshi taki gralanti na moro biji basi inna kondre bika alas ma di esuku wa woroko alas mawanga woroka lanti en asandis no bunji wi kontra no bunji wi ekonomia bika yongu wang abi bonfur moi denki di de denki disi de wan potka doro na ini business di no taina lanti so awuro ko makandra fugra lanti nanga den business di anof lanti nanga den business partner doro sei prenspari fu jukwi ekonomia baka fu akalibi so we can make money chakon poti na in wikondre. So an fasi u kan mopo na inna money ekonomia problema du denunu de fu kong atapa bom pasif ser na kon bumbaka.